Koliko puta si čuo i dobio savjet u parku za pse ili od ljudi na ulici? Verovatno mnogo puta. Koliko su zapravo puta ti savjeti pomogli? Uglavnom ne pomoglu. Kao što ne pomognu ni savjeti putem interneta koji vi često tražite. Zašto je to tako? Ćao, ja sam Nikola, veterinar, profesionalni trener pasa, edukator vlasnika pasa, behaviorista za pse i pomoći ću ti da bolje razumeš svog psa. Svi savjeti koje vi nalazite od drugih ljudi i, da kažemo, po internetu su predstavljeni u odnosu na temperament tog psa s kojim je rađeno u tom momentu na videoklipu ili kod drugog vlasnika. Samim tim, velike su šanse da to sve ne radi kod vašeg psa i da je za sve to potreban jednostavno individualan pristup da se vidi pre svega kako je karaktera vaš pas, vaše štene, kako je karaktera vi kao vlasnik, da bi mi jednostavno mogli da imamo predstavu kako vi možete da se postavite da vaš pas nauči nešto što je vezano za vas ili vaš prostor. Nije svuda sve isto i nije sve crno-belo. Postoje različiti karakteri ljudi, postoje mnogobrojni karakteri pasa. Zato savjete koje dobijate po parkovima, savjete koje skupljate po internetu, pa čak i savjete koje dobijate iz naših video snimaka, ne mora da znači da će raditi kod vašeg psa. Iz prostog razloga, zato što vaš pas ima drugačiji karakter. Ako još nisi, pogledaj naše knjige, Moja prva šapa ili Prva pomoć za štene u treningu, veruj mi, da će ti pomoći.